Evo, nekome se čak i spava ovdje, a gle kak je zgodan, dečko. Ajde mi reci, nisi dobro. Ajde mi reci, kaj radiš tu? Matematiku još uvijek? Ne moja zadaća. Nije tvoja zadaća? Evo. Dobro. Ajde mi reci, jel ti se sviđa ta matematika? Grozno je mrzim. Mrziš? Samo što profesor dobar. Profesor je dobar. A jel razumiješ ovo što moraš sad raditi ovdje? Znači nije problem u razumijevanju, problem je u tome što ima puno zadaća i treba imati živaca sjediti sat vremena. Eto, utvrdili smo problem. Ne, nismo. Nismo? Ne znam koliko ćete 2 podijeliti sa 6. Ne znaš koliko 42 podijeliti? Bravo. Znaš? To sam me zezno rekao. Kaj? To sam me zezno rekao. Ne zezam, ali znaš ili ne znaš? Ne, još 6. zadatak. Mrš! Kakvi su to? Evo, pa ne možemo to stavljati u javne medije. Ne mogu pročitati zadatak. Ajde, pročitaj zadatak. Ali na glas. Možemo čuti na glas zadatak. Evo. Ajde. Još jedan put. Ovo je ima tona, nema slike ili ima slike, nema tona? Šta je to bilo? Koliko da, bla, bla, bla. Ne znam ja, to. Evo. Ja ga volim maltretirati. Ubija me svaki dan. Vidite, svaki dan me muči. Isuse i Bože, svaki dan ga muči, pa ne reš vjerovati. A svaki dan me tuče i ovako mi ide po leđima. Ozbiljno? Da. To te ne boli. A imaš prijedlog kako sankcionirati takvo ponašanje? Pa nemamo više zadaća osim tih 6. Ignorirat ga, čestitam, bravo. Ali ja ne vidim da ga ti ignoriraš. Što ste rekao? A šta sad ti? Ti koji ne znaš koliko je 46 podijeljeno sa 4. Ha? Ptiča. Ptička. Imam veliku ptičku doma. Jel ide to? Ne opet skratiti razlomke. Nego? Onda šta ćemo? Ne znam, skratiti. Pa skrati ih. Skrati razlomke najveće zajedno. A gle ovo moramo obavezno snimiti. To su trenuci počuvaj me malo u 8. razredu. Dobro, može. Evo, za sad je stvar.